Oturdum. Bugün nasıl yaşıyorsun? Yok mu çok iyi? Benim vaktim aldı. Kaka. Aşkım. Mesela şafar mısın? Selam senden. Исәнмесез, кадерле дуслар, безнең каналда булышыбызларыбыз. Без сезне сәламлыйбыз. Мин Гүзәл Илдар. Һәм инде бүген без сезгә яңа челлендж әзерләдек. Ул да булса киемнәр белән алышу челленджы. Ну, менә мин инде көндә йөрим, көндәлектә мин нәрсәләр киям. Сәхнәгә чыкканда яки нидер бәйрәмнәргә барганда нәрсә киям. Һәм инде спорт белән шөгыльләнгәндә мин бит инде матур төрле әйберләр киям. Мин шуны сиңа белән булам. Ә син миңа бу вакытта үзеңне бирә аласың, үзеңнең киемнәрен. Һәм без синең белән алышабыз. Шунан үзегез. Кием. Син дә күрәсең килә үзеңнең. Yok, min Yok, cidden böyle mi? Kichkina şahımda tegi alışıp, kiyimler alışıp futbol oynuyorlar ya. Мен ko'rgan bor ya. Yo'q, ansi endi kommersiya futbol deb ataladi. Bu bugun bizning ну сен xotin kiyim kiyasan bo'laydi. Mana bitta xotin ustida nima sen? Это киим, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Может, не будем. Кстати, что я? Mesela, burada bilmem nasıl hazırlarım. Bizim formayı bakın. Aslında hazırlarım. Benim benim dersten şalvarlar. Evde başlıyoruz sporttan. Ne var mı? Nasıl para bitirmelisin? Senin spor filmlerin var mı sende? Var. Ne kadar var? Ne? Topu var. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Пожалуйста. Ярамый хоть. Ярамый. Нормально? Слушай, за меня размерла почти. Ну, а что ты думал? Киришами киришмеймін, я сенен кейін қораққа. Кейде шуны матурнай қарапалайсы. Қарама. Нужно ереймей. Нужно ереймей. Ну, былай. Как малашу. Шикарно вообще. Слушай, меня берет трусова рукой была. Не машу. Пожалуйста. Мне нравится кием, ну, киетра тур. О, вообще классно, машу. Дикий шматом. Она без вышло ее. Спасибо. Қазір мен сенің яңа подарок бар. Иди. Күнделікте киімші керек. Бұл киімді беремін. Қарап. Только, пожалуйста, что мы жертвуем. Номерная вышла в рубрике. Все, захожу. О! Журналом особенно. Тебя не смотреть? Benim iştahlı. Ладно, жертвовала. Yok, мало, нормально.
Ну, бұл екен, бірінші тапы күлме екен. Сенің сұрауың бойынша. Не қашан? Ертеңде кім жолды күлме екен? Болатын бар. Сен маған бересің біраз? Білем сен. Күндәлік киімдерін білмеймін. Күндәлік. Күндәлікке сен джинсы берем, қан күлмек. Мен джинсы бар менің. Уақытын бигерек жыртық джинсы бар. Тұт. Мен сен арқадан киіндім бар. Қазір 5 секунд. Ол салып қойған. Айтамын, қатын қызды как мужик киін алады. Без проблем. Брюки и рубашку можно одеть. Там. Ну, мне надо, чтобы не кумать. Так. Саме фишка. Фишка талант. Мне надо фишку главную. Ну, вообще фишка. Держи. А, подожди, самое интересное. Несема настоящий. Ой, мне индиктор прям как бы просто шик. Итинде. Тут нет. Бергенде ал. Оның не керек? Мен осы киімім. Жан, ну пожалуйста, ну хоть секунду хотя бы. Как ты, Жанка? Как? Нормально что? Ой, меня подруг. Итинде. Ну, кіріңді! Құдай тағала ярдам берсін, былай тегін өкшілер. Мына менің қалай кірдің қазір? Нишан итігі бересі бұл нәрсені киіп, қазір өледі. Ой, бейім әлі еще, бейім. Как вам мой галстук? Ой, Салладың? Менің ойым сондай. Алтын қызға не кисе де келішетін ғой десең, шынжақты кисең де сен отыр. Ет киімді алуға дейш. Дұрыс. Рәхатларым, мына өзімнің киімдерін киіп отырамын. Мына сенің гастрольде нешек итігі но меня с этим шагу. Не персонально подойдет. Көпір түрінің бұлар білебе, біз проблем берем. Бұлада ке? Лыжада жүрген. Мына Владислав, біз сізге бүгін шындай қызыклы хаминді киім алушы челленджін тәқдим еттік. Сізді егізді шылай бір-біріңізден күліп, елмайып ала аласыз. Чөнки бұл тұрмыш, һәм біз сіздің белән бірге яшейбіз. Түрлі ой-фикерлер белән һәр вакытта сіздің белән. Лайклар қойыңыз үсте, аста, һәр вакыттагыча біз сіздің комментарийларыңызны көтәбез. Біздің каналда қалыңыз. Пока-пока. Сау болыңыз. Жырта күлме. Жыртма дейм, қарар. Өмірінде башқа көмек не? Яра қалсын асты, қалсын. У нас ты в шоке, кто это? Что, нормально? Sana yine kiki gene gözüm.
Пап, ты чего, Дина? Нормально ты можешь? Что мне дать? Нормально вы?